Assalamu alaikum arkadaşlar. Kitabımızda devam etemiz. Bu 15-ci ders 25-ci bitin ortağında. To'xtanıq. Ve ba'dun nasi yamuddu yadayhi fi duaihi ve tecduhu yeteleffetu yeminen ve yesaran. Qayı bir kişiler қолдарын дуаға ғына. Ләкин үзләре уңға, һулға борғыланып утыра. ويتابع الحركات bir артлы хәрәкәттәр яһай وقلبه لاهٍ عن الدعاء һәм уның йөрәге икенче нәмәгә әүрәгән дуага түгел. ولهذا ينبغي أن يفقه في باب الدعاء أن أهم ما يكون في باب الدعاء حضور القلب. Шуаты ошо бапта, ошо мавзуҡта, ошо мәсьәләлә аңлашыла торган кәрәкле нәмә ул йөрәктең хузуры. Дуа кылган вакытта йөрәктең дуа менән булуы. Ва иқбалул калб алаллах. Аллаһ Тәгаләгә йөрәктең юнәлүе. Фи даъватил муслим куллиха. Мусламанның бөтә дуаларында. Ва һәза яхтаҗу иля муҗаһада. Бұл нәмәтей тырышлыкка мохтаж. Юҗаһиду нафсаху аля худури калби. Муслман тырыша үзенең йөрәгенә хозур сифатын булдырырга, присутствие, йөрәктең дуа менән булуын. Вәлиякун хасана занни билла. Һәм кеше булырга тиеш Аллаһ Тәгалә тураһында яхшы уйда. Ва азима сиқати би. Уга нык ышану хәлендә. Муқинан бил иҗаба. Һәм Аллаһ Тәгаләнең уга җавап бирүендә шикләнмәүсәнлек булырга тиеш кешеләр. فإن بعض الناس في هذا الباب عندما يدعو على وجه التجربة. Кай бер кешеләр дуа кылганда ниндидер тәҗрибә һәммәгәрәк итеп дуа кыла. Нимә дип әйтергә теләйһе аңлатсак, وهل يستجاب لي أو لا يستجاب. Миңа Аллаһ Тәгалә җавап бирер микән, бирмәс микән? أدعو ربما أو يمكن أو لعله. Дуа кылганда бәлки, мөмкин, әллә була, әллә юк дип дуа кыла. Лейса индаху яқин. Һәм унда ошо ышану, көсле ышану, көсле иманы юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бит инде: "Уду Аллаһу ва антум муқинуна бил иҗаба." Аллаһ Тәгаләгә дуа кылыгыз һәм дуа кылган вакытта һезнең шигегез булмаһын, җавапта шик булмаһын. Ысынлап та монда бик файдалы нәмәләр аңлатыла ул, кардәшләр. Ысынлап та бик файдалы китап. Ана дуа нимә ул? Нисек кылына? Дуа кылганда безнең йөрәгебез нинди хәлдә булырга тиеш, нинди һүзләр һайларга тиеш дип. Моны рәхәт яшәгән вакытта дуа ни өчен кирәкле, уның файдаһы ни? Ана шуның бик күп мәсьәләләр монда әйтелә. Шуңа дәресләрдә бик зур игътибар белән тыңлап сыгыра тырышыгыз. Каләмдәрегезне алып, язып, билдәләп үзегезгә. Бұл китапты лаһлавыз әлбиттә. Кем гарәпсә әдрәк белә, кирәкле нәмәләрен һызып, язып алыр үзенә. Фәизән мин мақамати фиқһи дуа ил азима мухимма худурул калб. Шулай итеп дуаның мөһим мақамдарының, ягъни хәлләренең, шартларының береһе ул йөрәктең хузуры, йөрәктең Аллаһ Тәгалә менән булуы, дуала тулыһынча дуа турында уйлавында. Фи дуаил инсан ва мунаҗатиһи. Дуаһында, мунаҗаттарында, суалиһи ва талабиһи, Аллаһ Тәгаләнән һораганда, талап иткәндә. Фа иза хадара калбул инсан ва хусну иқбалил калби аля Аллаһ җалла ва җал юнашидул абду раббаху. Һәм ошо хузурул калб, йөрәктең Аллаһ Тәгалә менән булуы әгәр булдырылган икән, һәм кеше Аллаһ Тәгаләгә юнәлгән икән, менә шул вакыт ул Раббыһына, Аллаһ Тәгаләгә ялвара. Ва ясәлуху мин хайри дуньяху ва ухраху. Һәм кеше һорай дөньяһы һәм ахираты өчен файдалы нәмәләр.
Мына аңланык иншалла. Бында күп тапкыр ул төрле һүҙҙәр менән, төрле һөйләмдәр менән аңлата бит. Йөрәктең тулыһынса Аллаһ Тәғәләгә йүнәлергә тейеш булганын бит аңлаганһығыҙҙыр хозурҙың нимә икән. وَهُنَا أضرب مثالا للتوضيح. Мына ошонда һеҙгә аңлатыр өсөн тағы бер миҫал китерәм ти. من الدعوة المأثورة мәъҫур, ягъни Пәйғәмбәрбеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям хәдистәрендә әйтелгән дуғаларҙың береһенән мә'анни әшәрту илейһи фима сабақ. Быға тиклем дә мин күрһәткәйнем быны, ти. Ысынлап та был хәдис булды. Сахих Муслим сығанағында көслө хәдис. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: Аллаһумма аслих ли ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Қысқаса тиҙгенә, эй Аллаһ, минең бөтә төп эштәрем булған, төп эштәремнең сығанағы булған динемде яҡшырт, минең донъям, йәшәйешем яҡшырт, минең ахиратымды, ҡайта торған урынымды, яғни яҡшырт, миңә тормошто бөтә теге изгелектәрҙең артыуына сәбәп ҡыл, үлемде бөтә яуызлыҡтарҙан ҡотолоу ҡыл, тип иҫләйһегеҙме? Ошоно беҙ әйткәйнек, ошондай хәдис, мәъҫур дуға бар тип. Бына тағы берҙе яҙып китте ошо хәдисте. عندما تدعو الله جل وعلا بمثل هذه الدعوة العظيمة. Алла Тәғәләне ошо бөйөк дуға менән иҫкә алһаң, تستشعر أنك بأمس الحاجة وشد الضرورة إلى صلاح دينك ودنياك وآخرتك. Һин тойорға тейешһең, һиҙергә тейешһең, аңларға тейешһең үҙеңдең ныҡ мохтаж булыуыңды Алла Тәғәләлә динде, донъяны, ахиратты яҡшыртыу өсөн. وأن صلاح ذلك كله بيد الله. Быларҙың төҙөлөүе, төҙ булыуы, яҡшы булыуы бөтәһе лә Аллаһ Тәғәләнең ҡулында, тип һин аңларға тейешһең. والهداية بيد الله. Һидаят, тура юл, Алла Тәғәләнең ҡулында. والتوفيق, тәүфиҡ, уңышлыҡ, яғни әл-аун, ярҙам, صلاح الدنيا والدين, диндең һәм донъяның дөрөҫ төҙөкләндерелгән булыуы Алла Тәғәләнең ҡулында. وَالْآخِرَةُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ. Бөтөн ахират Алла Тәғәләнең ҡулында. Һанап китә инде бит. مَا يَقَعُ فِي هَذَا الْكَوْنِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ وَلَا قِيَامٍ وَلَا قُعُودٍ وَلَا خَفْضٍ وَلَا رَفْعٍ وَلَا عَطَاءٍ وَلَا مَنْعٍ. Былар барыһы ла Алла Тәғәләнең ҡулында. Мынаны тиҙ генә тәржемә итәйек. Бөтә хәрәкәттәр, бөтә тыныс хәл, тороу, утырыу, нимәнелер күтәреү, нимәнелер төшөрөү, нимәнелер биреү, нимәнелер алыу, уның ниғмәте менән, бимәнниһи ва фадлиһи, уның ниғмәте менән, уның рөхсәте менән, тәүфиҡиһи, уның уңышы менән, мәмләкәтүһү, халҡуһу, абидуһу, уның бөтә теге аҫтында булған илдәр, мәмләкәттәр, халыҡтар, абид, ҡолдар, вәл-кәүну, кәүнүһү, бөтөн теге йыһан, уныҡы, әл-кәүну, кәүнүһү, бөтөн кәүен, бөтөн йыһан, вселенная тип тәржемә ителәр русса, уныҡы, ятасаррафу фиһи кәйфә йәшә, нисек теләй ул шулай хәрәкәт итә, шундай хөкөмдәр ҡыла ошо кәүендә, нисек теләй. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Нимәне ул теләмәгән, шул булмай. Аят китерелә. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Ниндәй рәхмәтте, ниндәй ниғмәтте Алла Тәғәлә кешеләр өсөн асҡан, быны бер кем дә тотоп ҡала алмай. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Нимәне ул бирмәгән, тотоп ҡалған, быны береһе лә кешеләргә аса алмай, дигән аят бар бит инде. Алла Тәғәлә аса, яба, бирә йә бирмәй. Әл-әмру лилләһ.
Бүтін әмір, бүтін іш Аллаһ Тәаланыкі. Мин қаблу ва мин баъд. Алдан да, арттан да. Юъти ва ямна. Бирә я бирмәй. Яхфиду ва ярфау. Төшөрә я күтәрә. Юхьи ва юмит. Терелтә, үтерә. Ва яқбиду ва ябсут. Тотып ҡала я ебәрә. Яһди ва юдил. Тура юлға күндерә я аҙаштыра. Әл-әмру куллуһу бияди. Бүтін әмір, бүтін эштәр уның ҡулында. فتعتقد عقيدة راسخة وإيمانا كاملا في قلبك أن صلاح دينك وصلاح دنياك һәм башҡаһы. Һин ышанырға тейешһең тулы аҡида менән, тулы ышаныс менән, тулы иман менән йөрәгеңдә бөтөн яҡшы нәмә был донъяла һәм ахиратта Аллаһ Тәаләнең ҡулында булыуында. Ана шулай 28-нсе биткә килеп еттек.